Zone ni somni le paruk ania voin hi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ania longtlaya chuan longtlai police ten ruilo an man sa cheng noi zani somni pakwa sing thum sang khat zakwa somli man huwa chut ti chiat ani NDMPS Act luaya longtlai police ten ruilo an man te hi met kg som pasari le gram zakwa somli paruk cheng noi zani somni pakwa sing ni sang kwa zali hu heroin gram somli pani cheng sang ni zathum hu le ganja gram somriat cheng sang ni zali man huwa chut te chu district hospital longtlaya bolho tiralna ti chia in pai ania ruilo lujong hi international market anga chut ani voina ruilo ti chiat na hian longtlai police te hi Purabat as Beishausa SDPO chuan hoin district hospital atringin Dr. Walrem Rota medical superintendent le thokto dangte an telbok nikum voin ni anga khan longtlai police le district hospital longtlai tangkop chuan cheng noi thum singli zariat manhu ruilo an lo ti cheto bok